mina ibizo lami ngithuyile Moyo, ngingumama wakho lapha eSijubane. So ngemva kokukhuluma kwenu laphana lesifundisa ukuthi emacansini liphathasana njani umama labo baba, mina kulobanye ubaba lo mama khona baba behlala becabanga kakhulu abantu laba. Ngemva kwenu khona phana ukukhulumisana kwenu ngabalanda ekhaya sibili, ngakuhlala labo phansi ngaze ngabiza lo mphathi, sahlala labo phansi sabahlalela phansi, sathi kambe ngabantu abadala abangaka nxa lisala lisenza so lifundisana abantwana bazakopa siphi isikolo. Sicela ukuthi into le ikiliyehlise ngoba kathesi kunje lizaba lisithi liyalwa khona liyakwazi kulento ephezulu kathesi. Abanye bayathatha bafonele khona lizakuza seliphuma khona ngale lizakuza njani ngabantu abadala. Sicela like liyehle endabeni zenu zokulwazi lezi, like liyehle lichiyane lakho lingabantu abadala. Kholo ukuthi abantu sithandi izimali kakhulu ukuthi abantwana bebancane umntwana semithisiwe sesihlala phansi sesibizelana. Kayisikho lokho, asichiyaneni lakho lokho. Asilandelele umthetho osukhona ukuthi umntwana kumele abe le-18 years kusiya phezulu ukuthi singamhlalela phansi. Umntwana ongakakwanisi 18 kahlalelwa phansi, kuyazila kulihlazo ungena ipolisi phakathi, ungaficakala wena mzali lesodombulane libotshwa lonke lihambe lonke. Ayisikho kuvinyelwa esigabeni, ikakhulu njengathi eSijubane village sesilemfundo engaka esihlala sifundiswa. Kumele sikuphathe abantu babonele, sibe yisibonelo abantu babonele kithi ukuthi senze izinto eziqondile ngoba sihlala sifundiswa.